Nong yalam kamairang Youth for Change, haringkat kajingadon lang upastor shanlang warjeri, kum shibenta ban ai mensi miki samla kiba persyang, ban kentiu ya ka sports hakathan mairang, kilalet ban yadan benta, bat ka Young Boys Football Club, na mausyut, kabahap hapo kamairang Civil Subdivision, kabakila penlong ya kajingila kai, One Day Football Tournament, hak balawan shibenta, lagi prateli kikenhun, jong kadong bat kathan mairang. Haba ajing keren hakani kasngi nakaliang usamla Gabriel T. Maulong ubalong ru Working President Kamairang Youth for Change ulakan tu ki samla bantre shitom bat ban shim ya ka football kum kalat yo kam yo jam. Tu kuplay piboro akani kapor ngaso bangan ai kuplay kapakerpang ya kinong penyat ya kani ka one day tournament tu kumjuri ai pastor chalang warjri balai dona akani kapor nang ta ya ki heb ki barit ta ki samla ki longkme ki longkpa badi boro ki balai dona akani ka jaka banon basaki akani ka jela kai nganumla akani kapor bangan je kerteng iwe pe iwe renga ai ka kuplay kelum lang ya boro ting airu ke jikit bok ke druang nakaliang ke jonga ya ki players ya ki team bang airu ke jing kuplay ya ki referee bang ngedru babin penyat ya kene ke game klempet shilian babin penyat lu kan kum ki rules jong ke game kala sisa kata ka sports akani ka dong ka than ke jongi ngai i bakal anang kio nakapor sa kapor ngai i baka standard ila ka airu kala kio ba hakani ka dong ka than ke jongi tinata ka discipline joki player ro kala nang kio tikani ka dikjing bentoy joki sports sa papiala kai ka football kadi ka wen kilat ai kam ai jam kadi ka ta profession paladang itibet ngila banyo ila kai haki club ki papier ban kamay pisanang ni tingai iru ba hakani ka mairang ka jongi ngidon shibon ka potential ngidon kilat ban kitiu ya ka football hangni tinakta ka daw ka football kadi ka number 1 sports hakni ka jila Meghalaya ka jongi ngai ledi ngamnang manila kai football namar ba ngasuthu ba play klam hisab yang banganila kai football tangba nga jusung tanat ban pet ya kibai le kai long nga jusung tanat ban pet la dale kai kibai ban ti namar play nga uklam ai kasab banganila kai football play nga ai kasab bangan ruai henry nga ju ai men simpan ya ki para samla kiba doni kasab kamtam ki tu samla ki badon interest ba ka sports ti nakaliang jongi samla nakaliang jo kamairang Youth for Change ngin sawan kilat kilenti nakabenta jo pi kisamla bangin penyo ki jingarap ngin sa persang ban wat jingarap ro naka sports department ngimla ban kular tambangin sa persang kan bangila nakaliang jongi but hakjing khun ro kadon ba kajing job kajing rem habangi job nyimdai baong bangin sorong ning so kholong habangi job ngide benang ai tre sitom chuchu kanam bangin dangla banle kampha susu ek bangile menta para bangi remru ngimdai ban songsi ngimdai bentu jikermen hene ngidai benang ai tre sitom susu khnang ba sisin kasngi ngin sayo ban khay utau so jaka jingjom namar ngaru haidik snam ki blale kipun ki competition ki bangalali isu menta kum ka state level competition kum ka national level competition kidon ki por banga job kidon ki por banga rem habanga job ngam hun yang kata banga job hene ngakwa banga long utau top singa ngakwa banga long utau nong roi ba kham tebet susu tenang kata kadaw ngadang yai persam bangan presitom jusho kena bangan poi hak tak level kum tau top singa ta bangan remru ngam ju songsi ngam ju jukremen hingga ka presitom but habanga let ya kun biang padi competition ngayo kanya kata kacing jom ti kata kalai ke ba ngi presitom but ba ngi de belong berbor ki ba yai sha ti akani ke por ngam open slam show ti sa sini ngai ka chicket pocket riang yepi ki players ngai kuble yepi baro ki play don akani ka chaka to plane kur khu yepi we but nakaliang jongi ru ngim don ban ai shibo nakani ka porte kat ba lai ngin shu ai mo itai jing ai bas ngodet itai jing ai badit jongi ti nga kermen ba pin pedyang kani ka ai ka badit jongi tabangin sanang ya kendo ba pi kisamla naka por kanum kut angni tingin sanang ya kendo naka por ti nga kermen ba pedyang ni ai su ba jongi but ngin skem ru pakalo ka jikur khu aku beli gini ke samla ke berpenyak gini ke tournament ini ke por samla ke perkat samla ke berlalu win kita ruai poka Indian Got Talents on baar hisin ke sini nganut banyui ke players ke jongi hagi TV oh hagi I-Leagues hagi Super League pada kui ke tournament juga India ke jongi ini konge dan kami ke sports spirits tendeng itu ke jangan nut
Te hawa pinpoint kita katong dan kami ke passion. Kaman kong ke sport spirit wadi lekai bani kedam brio mencuri kedam brio itu kana dai. Tang kerdap itu menni tolong kata kam de bandrung gi jimut berkan. Wasud kebar lingkot discipline. Kat pedang lah tapi kau pelong sports player care ni jingdi. Ki klok fair dai ki be igini player badi jingdi mar boleh lakut. Kabalai kelong. Set your goal di prengong bu igi jing angno tu pi angno. Itu nak peng jungi balik kai ban sutenat tang musikoi ban eklan don pat gidon ka jing angnot bangen yo lekai hangta hagi level ki kham chejrong x gidon kam mi gidon ngalam gi jungi ki non aimen cm piru haga sports mendong yang pila along kan ne yang na geteu shushu ep te kata ka dingkong sedang shwana lade ban ngi skam ngin duai bo play on say ki players gi jungi ne ka dong ka tan jungi tom ai ku play ni ki official ki referee te ka jing don joki ki le sekan aimen cm ka men cm ka dong ke jinglong justice mo dan tete ka sport dan justice te nomor tu di perlok jangan ni sya itu ke tim te kata ko mangai ka nendon kum kata war teng don lekai ko jangan ni sya itu ke tim te ka sports kam judon ka bukum kata ka sports mo nendon bahi nendon para kemun ia fight kan jo jingjob te kan don ka jingjob kan don ka jingram te ka jingjob kam dei bakut ka jingram kam dei bakut kadon we ka por ge baro tengah ge jinggar ku kerdo epi ge samla ya ke young boys will organize in the tournament pinang kiyo na kapor si kapor daga jing alam ke jogo play tuai penekam hok ikasap ke bau play lo IP na marap IJK jingsi o la football mle bah ting mut sim no te penekam hok ikasap te I will ko tournament kan no ka tournament ke job bat ngina ge gendol si na kapor si kapor heki ke baro to kumle sibun